cara berwudu. Yang pertama, membaca niat wudu. Nawaitu wudu'a fil hadatsin asgori fardhillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, kumur-kumur. Yang keempat, hidung. Yang kelima, mencuci muka. Ya. Oh ya. Membasuh tangan sampai siku. Ya. Yang ketujuh, membasuh sebagian rambut. Delapan, telinga. Yang kesembilan, kaki. Ke-10, membaca doa sesudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min badika sholihin.